Perezida wa Leta Zunze za Amerika Donald Trump yavuze ko Iran nigerageza gufunga inzira ya petrol, Leta Zunze za Amerika zizayitera inshuro 20 kurusha uko yayiteye mbere. Nitwa Bon Vivant, iyi ni Kingdom JBTV, ngiye nguhaye ikaze. Ni intambara iri hagati ya Leta Zunze za Amerika ndetse na Iran iracyakomeje. Ni mu gihe ibitero bya Leta Zunze za Amerika ikomeje kugaba ku gihugu cya Iran bikomeje nabyo kwiyongera. Muti byagenze bite? Leta Zunze za Amerika zatangaje ko uyu munsi ari wo munsi ukomeye cyane w'ibitero kuri Iran kuva intambara yatangira kubaho. Akaba ari mu gihe intambara imaze iminsi 11 kubera ko batangiye ku itariki 28 y'ino mishamirane. Ingabo za Leta Zunze za Amerika zimaze kurasa ibitero birenga 5,000 ku bigo by'igisirikare cya Iran ndetse no ku bwato bwo ku mazi no ku bubiko bwa misile. Gusa nubwo bino biri kuba Leta Zunze za Amerika zigakomeza bino bitero, Iran nayo ntabwo yicaye, irakihimura. Iran yakomeje kurasa misile na drone ku bihugu biri muri kano karere ndetse no ku gihugu cya Israel. Ni mu gihe Perezida wa Leta Zunze za Amerika Donald Trump yavuze ko Iran nigerageza gufunga inzira ya petrol, aho petrol inyura ijya mu bihugu bigiye bitandukanye, ngo Amerika izayitera inshuro 20 kurusha uko yayiteye mbere. Mu magambo magufi, intambara iri hagati ya Leta Zunze za Amerika ndetse na Iran iracyakomeje ndetse kandi irakomeye. Leta Zunze za Amerika ziracyakomeje ibitero byinshi ku gihugu cya Iran. Igihugu cya Iran nacyo kirakiyimura gikoresheje misile ndetse na drone. Ni mu gihe ibihugu byinshi byo mu burasirazuba bwo hagati birimo kubigiriramo ingaruka. Kora subscribe, ni Kingdom JBTV, nitwa Bon Vivant.